Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Sekuvele izindaba ezingezinhle-ke laphana wey'ngane zakwethu kokudlula komculi laphana umampitsha laphana wey'ngane zakwethu. Lokhu kulandela isitatimende laphana esibhalwe uBhebhisoduma okungunkosikazi wakhe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ubhale kanjena ey'nkundleni zokuxhumana, uthe ucela imithandazo kubantu laphana wey'ngane zakwethu. Umkhwenyana wakhe akaphathekile kahle laphana wey'ngane zakwethu, njengoba sesivuka ekuseni sesizwa ukuthi umampitsha akasekho emhlabeni. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Thina njenge-channel ehamba phambili siyaduduza-ke laphana emndenini wey'ngane zakwethu. Siyacela uma umusha ucenzele subscribe, ucenzele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta. Ngomhla ka 6 mani hola nidla kahle.